Ye call Engomasuamu Professor Ernest Kofi Davis no na oye kwanchefo a odi Ghana Education Service anim na unse na anu ya bi eye wasi ya mrante de maba wano kwotire ne kwa wiechire oma reporto na eno na de nkomodie na ba ma ebi ebisa sade ne tumi ma no ebasa na no na Professor HS do krenye wo hwe afiwe ensoshe na nkwada no omanya kwanya anwia eye ensoshe no sade bibi atwem net ye no eno ti na oman no ehunu sansunsanso Mebe no report a mensa kai memfa kwenye do menda civil societies ni biase especially Edwatch mebe what the complain na journalists binum so obamo obo complaining dem or record no yehu ente no ede ye hwekwana ye beye na Yesu ano nti menka de exams a webutwoma akomo oyaze ni nyina kwana wofade na ye bete de oyaze orokodo o me de expose na ze ankrofo ihe nyina ye hu bi nti ye hu de oye national crisis no de ye deal with nti no Minister for Education Ministry no nyi GS nyina sebeka ya yeke chechirafo no nyo biara school painful there obia ye bechu there erbo mo from mama we in social mu no ye mpeno ihe so yesim ye call round ye call supervision ye zechi na ya yiri ya hwa there ye mama mo from na wa atro ejizi there wo yiri won ho atro na ye cheche ho na wo ye basabasa na with the support of stakeholders yesu nyama no meye huni we say no na nye major intervention ya de yesu ano yesu